Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Uslap ubajur haga singi sajan shimla la setiaban khangla dia gamen sim ilak kai jongki hebret ki badang non hapadang gejing sya pentebet haga lempung ilak kai Meghalaya Baby League kabadang yai biteng hamaran pulo ki pait ba nakaleng gi jaka sorbat kapsor ki laya tuj ban sakhi ya gani gejing khun kabala long ha JN Stadium futsal ground but third ground ka Meghalaya Baby League 2018 ka dai lempung kabala pratlanti daga Tata Trust ka Meghalaya Football Association but ka All India Football Federation ka Langsning Greenergy Lions ka lalaban pelim ya ka Little Star Clouded Leopards ka Greenergy Lions ka job da Sangol lanot bat ar lanot ha gajing ila kai jong ki khna ki basau hadu san snem karta bat nrio hadu news nem karta na pedeng ki ba pra hadu khandai snem karta ka Clouded Leopards kala sharem no ha ka Langsning Greenergy Lions da iwe lanot ha pedeng ki ba pra hadu khandai snem karta ka jing ila kai ganong thamai GC Scorpions kala penlim ya ka Sunnydale School Doves bat ka Touchline Any Clubs kala penlim ya ka Wak Lakhiat Bulls ka Kickstart FCC Rhinos kala penlim ka Maulatba SC Hawks Come on. Come on. Come on. Sedih ulang. Oh, benar. Siapa?
Sampainya. Lagi kira jirang. Berlut. Woi. Jangan deh. Mana?
Jelang, jelang. Sim. Wow, wow.